twongeye kubasuhuza abakunzi bacu igitondo cyiza abadukurikira ari mu gitondo abadukurikira ari nimugoroba namwe mugire umugoroba mwiza ku gicamunsi namwe abadukurikiye mugire igicamunsi cyiza muri kumwe na Neva haba umugisha uyu mwanya rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'ibivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho turibanda ku ngingo zikurikira. Turarebera hamwe ibivugwa muri Uviraho General Masunzu yohereje umunyamulenge bita Colonel Nyamushwebwe kugira ngo ajye guhangana na bene wabo Nyamulenge. Ese bizagira ingaruka ki ku banyamulenge? Turabirebera hamwe, turareba imirwano iri kuba muri teritwari ya Karehe, turebe muri Ituri uburyo FRDC yakubiswe ikamburwa intwaro ndetse izindi zigatwikwa, turebe uburyo Leta Zunze za Amerika zisubiyeho zigatangaza yuko zitagifashije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na leta mu gushinga umutwe urinda amabuye y'agaciro. Turabireba hamwe byose kandi twongere tujye mu gihugu cy'u Burundi turebe amakuru ahavugwa n'ayahe. Ayo makuru yose rero tugiye kuyanyuramo muri makeya kugira ngo mumenye ibibera mwa kano gace k'ibiyaga bigari. Kaduhere rero inkuru yacu mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira ubu ngubu haravugwa inkuru yakataraboneka aho abanyamulenge n'ubundi bongeye kumva inkuru yicamugongo, aho umwe mu banyamulenge n'ubundi yoherejwe na mugenzi wabo w'umunyamulenge kugira ngo aze kumara bene wabo. N'uwitwa Colonel Nyamushwebwe akaba yoherejwe na General Lieutenant Masunzu Pacifique kujya guhangana n'umutwe wa twirwana. Yoherejwe ahawe izo nshingano kugira ngo ajye guhangana n'aba bavukanyi biwe, ariko kibaza ukareba ati Colonel Nyamushwebwe araza kugera gute muri Uvira mu gihe n'abandi banyamulenge baje boherezwamo baje bahura n'ibibazo. Izi nshingano azihawe nyuma yuko Gasita nawe yahawe inshingano nk'izi zo kujya kuyobora urugamba, ariko bikarangira abazarendo bamwanze bakamwirukankana agasubirayo kibuno nta maguru hafi yo kumwica. Ibibazo bigaragara mwa kino gice ni byinshi, ariko cyane cyane bikunda kwibasira abo mu bwoko bw'abanyamulenge b'abatutsi. Leta nayo igakoresha bamwe muri bo kugira ngo bajye guhangana na bene wabo babamare. Ibi rero bikaba byaje kuba ku mugoroba ubwo General Masunzu yafataga icyemezo ategetswe na Perezida Felix Tshisekedi yuko yakohereza mwene wabo undi kujya kumara bene wabo b'abanyamulenge mu bice bya Minembwe, mu bice bya Gakenke, mu bice bya Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ubundi leta ya Kongo yahisemo gukoresha abanyamulenge kugira ngo bamare bene wabo. Ni nayo mpamvu bamwe mu banyamulenge b'ibikoresho aribo bashyirwa imbere kugira ngo bajye kumara bene wabo. Noneho jenoside ikorerwa bano banyamulenge nihagira uyivuga, noneho batangire berekane bati dore ni bene wabo. Pacifique niwe uyoboye igisirikare mwino regio, niwe uyoboye ibikorwa by'ubutasi, ati ikindi niwe wohereje undi muntu ujya kurwana n'aba bene wabo. Ati rero ntabwo ubwoko bwakikorera jenoside, nicyo bagamije, ni nabyo bagira ngo bashyire imbere kugira ngo bigire ingaruka ku banyamulenge baramuka bakomeje kurekarama yuko abakorera ubwicanyi abari kino gisirikare cy'u Burundi, umutwe wa FDLR, umutwe wa Zarendo, abacacuro ndetse n'ingabo za Kongo badakurikiranwa ku byaha bakurikiranwa, noneho bajye bitabaza abanyamulenge abaribo bashyirwa imbere. Ubwo rero mubyumve yuko abo muri twirwano mugiye guhangana na mwene wanyu witwa Colonel Nyamushwebwe yoherejwe na Pacifique Masunzu. Uribaza rero abanyamulenge byagenze bite kugira ngo bahitemo gukomeza bamarana bica bene wabo, aho bagasenyeye umugozi umwe kugira ngo birwaneho noneho barwanye uwabagirira nabi wese. Ibi byose turakomeza kubikurikirana turebe ese uyu yaje byagenze bite, ariko hari amakuru y'ibanga agaragara yuko nagera mu mujyi wa Uvira ubundi atari buze kuhava abazarendo
bataramwemerera ko afata zino nshingano, bari bumugire nk'uko bagize Gasita, nk'uko abaturage bamwe bagiye babidutangariza bakatubwira ko bataza kumwemerera ko bari buze kumufata ku buryo yaza no kuhasiga ubuzima nk'uko babivuze. Baravuga bati mwebwe banyamurenge rimwe mwagiye mutugambanira, mwatumye Nord Kivu ifatwa, mwatumye Sud Kivu igice kirwi gifatwa, none bongeye babaha inshingano. Nawe utandukaniye na Gasita, nawe utandukaniye n'abandi bari kurwana muri twirwaneho, ntabwo twemerera. Urumva ko nawe kugira agereyo biraza kumubana ibibazo, kuko bamwe mu bo bakorana n'ubundi batangiye kumwikoma. Kadukomereze muri teritwari ya Karehe. Muri teritwari ya Karehe naho imirwano ikomeje kuba igikenya hagati y'umutwe wa AFM 23 ndetse n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo. Ejo ku mugoroba makuru twabonye nuko umutwe wa Wazalendo wagabye ibitero ufatanyije n'ingabo za FRDC mu gace ka Kaburungu ndetse n'agace ka Murangara, ariko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ndetse n'ino mitwe yitwaje intwari itandukanye ikaba yarahuye n'uruva gusenya, kuko yakubiswe ishuro n'abarwanyi bo muri AFM 23. Izi ngabo rero zirwana ku ruhande rwa leta ndetse n'aba bo mu mutwe wa Wazalendo basubira igitaraganya mu mashyamba ya Kauzi Biega. Abandi bamwe bahasiga ubuzima, abandi barafatwa kandi bahakwa n'intwaro nyinshi zitagira umubare nk'uko societe civile mwa bino bice ibitangaza. Ikindi kivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Tanganyika. Mu ntara ya Tanganyika harava amakuru avuga yuko abasirikare ba Zambia bafashe bimwe mu bice biri muri iyi ntara ya Tanganyika, aho bifatiye ibice bigera muri 2, aho bafashe agace bita Moribo n'agace bita Moba. Ubu n'uduce duhana imbibi na Repubulika ya Zambia uvuye ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru rero yatanzwe n'abagize inteko ishinga amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaje ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidafite ubushobozi bwo gucunga imbibi z'umutekano ndetse no gucunga iki gice cyose cyerekeye kuri Lake Tanganyika. Babagaragaza ko abantu badafite ubushobozi bwo gucunga imbibi z'igihugu. Baravuga bati ni gute igisirikare cyava muri Zambia bikarangira bifashe agace runaka? Ibyo bintu byumvikana bite ko ari agahomamunwa, ko ari ibibazo bikomeye? Ibyo rero byabaye bikimara kuba inteko ishinga amategeko itegeka igisirikare yuko cyakora ibishoboka byose kugira ngo bahagarure. Uribaza, Zambia yigizaho yifatira, AFC igizaho yifatira, CRP igizaho yifatira, MDK igizaho yifata, iyi mitwe yose iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, none akaba hajemo n'imitwe y'iminyamahanga. Biraza kugenda bite? Urumva ko ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'abaturage. Buri wese yibaza ngo biraza kugenda bite ko ibibazo bikomeje kuba byinshi kandi ubona ko bishobora guteza ingorane abaturage. Reka twigarukire muri Ituri. Muri Ituri naho haravuga yuko hafashwe abashinwa bagera muri 11 n'abanyekongo 3 bafashwe bashinjwa gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko muri Njugu. Ibi ni bimaze igihe bivugwa yuko harimo abanyamahanga bakorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gucukura amabuye y'agaciro, ariko leta ikabihakana. None leta rero yatangiye gufata bamwe mu banyamahanga bakorana n'aba basirikare ndetse n'aba polisi mu gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Bakaba yafashwe mu n'abanyekongo 3, ubu ngo bakaba bagiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Ibizavamo tuzabibatangariza. Tukiri ku byerekeranye n'amabuye y'agaciro, ikigo gishinzwe icukurwa ry'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo cyari cyasohoye itangazo rivuga yuko bagiye gushinga umutwe udasanzwe urinda ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavugaga yuko bazatangirana n'abasirikare cyangwa n'abagize uno mutwe bagera mu 3,000, none muri 2028 bakazaba 20,000. Noneho aba barinda ibirombe by'amabuye y'agaciro bakavuga yuko bazajyanwa Katanga, bazajyanwa haboneka zahabu, haboneka koruta, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byari byasobanuwe na kino kigo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinzwe iby'amabuye y'agaciro. Bakavuga yuko uyu mutwe udasanzwe wo kurinda amabuye y'agaciro uzaterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazabaha miliyoni 100
amafaranga y'amanyamerika kugira ngo bifashishe mu gukora uno mutwe mu buryo bushoboka. Bakavuga yuko guhera mu kwezi kwa gatandatu ariho bazatangira gukora rokiritoma yabo bashyira mu mutwe, ndetse ko leta z'ubumwe za Amerika zizabatera inkunga zifatanyije na Emirates Arabe zini nk'abafatanyabikorwa babo b'ingenzi. Iri tangazo rero rikimara gusohoka rigeze hanze, leta zunze ubumwe za Amerika zariteye utwatsi ravuga bati turabamaganye, twebwe ntabwo twigeze dusezera namwe ko tuzabatera inkunga mu gufasha imitwe runaka. Ati kubera yuko leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo igitera inkunga imitwe yitwaje intwaro, ntabwo rero twakemera kujya gutera inkunga umutwe nk'uwo nguwo ugiye kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro, kuko ntabwo twizeye yuko atari umutwe witwaje intwaro nk'umwe mwashinze wa wazarendo cyangwa indi mitwe itandukanye. Kongo ikimara kubyumva rero yahungabanye, ihita isohora irindi tangazo rivuga iti rwose mwatumvishe nabi itangazo twasohoye, twavuze yuko dusanzwe dukorana bya hafi na leta z'ubumwe za Amerika mu byerekeranye n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro. Ntabwo twavuze yuko rero tugiye kuza none ngo dushinga umutwe mu butera inkunga. Baje kwisama basandaye rero batangira kugaragaza ibindi bisobanuro bitandukanye n'ibyo bari bagiye bavuga, kubera yuko leta z'ubumwe za Amerika zari zibatengushye. Leta z'ubumwe za Amerika rero zikoresheje ambasade yazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zavuze ziti hari amasezerano dufitanye y'ingenzi koko mu gufatikanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kubyaza inyungu amabuye y'agaciro bafite, ariko tuzakorana n'ibyo by'ubukungu, dukorane mu kuyatunganya ndetse no kuyacuruza, ariko ntabwo twigeze kwemera yuko tuzakora mu buryo bwo gutera inkunga iyo mitwe. Ati rero ibyo byavuzwe uwabyumvishe wese abifate nk'ibihuha, abifate nk'ibintu bitigeze bibaho kandi tutigeze dutekereza. Kongo rero ubu ngubu iri mu mazi abira, cyane cyane mu gihe ihanganye na ASM 23 irimo irakoresha amabuye y'agaciro ibwira Amerika ati nimuze mudufashe kugira ngo urebe yuko yabasha guhangana na ASM 23, ariko byaranze. Nibwo kugenda ihimba imitwe itandukanye yashinze wazarendo, ishyiramo FDLR, ubu yari igiye gushinga undi noneho iwitira gucunga amabuye y'agaciro, mu gihe abaturage bagaragaza yuko ino mitwe yose ariyo ibabuza umutekano amanywa nijoro. Ariko kugera iyi saha Tshisekedi na guverinoma yiwe ntibarabyumva ku buryo bagakwiye kuba bashishoza, bumve ko gushinga imitwe yitwaje intwaro ari bibi, noneho babe bayireka, ahubwo arashaka kongeraho indi yerekane ko hari n'ibihugu bikomeye bishaka kumufasha kandi abibeshya. Tugaruke n'ubundi ku byerekeranye n'umutekano hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri teritwari ya Karehe naho imirwano yongeye kubura hagati ya wazarendo ndetse na M23, aho ku mugoroba n'ubundi imirwano yubuye ku buryo bukomeye mu gace ka Bushengeshe. Bushengeshe ni agace gaherereye hafi na parike ya Biega. Ubundi imirwano ikaba yongeye kubura itewe n'uyu mutwe wa wazarendo, ubwo n'ubundi bagerageje kugaba ibitero ku mutwe wa ASM 23 ku birindiro byabo biri mu gace bita Bushengeshe, ariko M23 n'ubundi ikoresha tekinike zayo ikaba yabirukankanye irabajyana ibasubiza muri parike ya Biega. Uyu mujenerali rero aratabarizwa nyuma yuko agaragaye muri gereza afite ubuzima bubi bumeze nabi. Societe civile ndetse n'imiryango itandukanye irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu iratabariza uno musirikare yuko yarekurwa none akajya kwivuza. Uwitwa Marte Bohenwa Barangazi niwe wasohoye itangazo avuga yuko uno musirikare rwose yagakwiye kuba arekurwa none akajya kwivuza kubera ibibazo bitandukanye afite bikomeye ku buzima bwe, kandi mu gihe yaguma muri gereza bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye bikamuteza ibibazo. Tugarutse rero ku byerekeranye n'abasirikare bafungwa, hari abarurwa abasirikare b'abajenerali b'amapeti yo hejuru bagera muri 75 bafunze bazira aho bakomoka. Benshi barimo abakomoka mu bwoko bw'abanyamulenge, mu bakomoka muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Abahanga mu bya politiki ya kino gihugu bagaragaza yuko Demokarasi ya Kongo yifuza yuko abantu bose bari muri Nord Kivu na Sud Kivu bataboneka mu myanya ikomeye kuko bagiye bafungwa mu bintu bidasobanutse kandi bitagaragara. Ibyo byose rero ukabona yuko ari ibibazo biri mwa kino gihugu mu byerekeranye n'imiyoborere.
Katugaruke ku itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka uvugira ihuriro rya AFCM 23 nyuma y'imisi 10 AFCM 23 na guverinoma Kinshasa bari bihaye yuko hakwiye kuba hafunguwe ifungwa ku mpande zombi, yaba ari uruhande rwa Kinshasa rukaba rufunguye ifungwa 311 za AFCM 23, noneho na AFCM 23 ikaba ifunguye ifungwa 166 zo ku ruhande rwa Kinshasa. Lawrence Kanyuka ati rwose turamagana ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ati byo kwica amasezerano twasinyanye, ati turi imontre mu Busuwisi ku itariki 17 twemeranyijwe yuko ifungwa zacu zafunzwe, yaba ari abasivile yaba ari abandi batandukanye bashinzwe gukorana na AFCM 23 bafungurwa. Ati no minsi rero 10 irangiye nta n'umwe urarekurwa, atahuko leta yakomeje guhitamo gushoza intambara mu bice dukontorora, atubona guhitamo inzira z'amahoro mu gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahuko leta yarahisemo gukoresha intambara mu gukemura ikibazo kandi ntibishoboka. Ati twiyemeje yuko tuzarekura ifungwa dufite, ati mu gihe twebwe ifungwa zacu turi kugerageza kugira ngo tuvugane na hashise na Croix Rouge, noneho tubahe izi fungwa bazigeze kuri leta. Kinshasa yo irimo iraturasa. Batanga urugero ku itariki 27 uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresheje drone bwarashe mu gace ka Minembwe, Gakenke ndetse na Mikenke, bihitana abaturage batandukanye ndetse bikomeretsa n'abandi. Batanga urugero n'ukuntu ku itariki 27 n'ubundi zishyira 28 mu gace ka Kavumu ibisasu byasizwe na leta ya Kinshasa byahitanye abantu 3, abandi birakomeretsa, mu gihe abana bari gutoragura inyuma barimo babikinisha bareba ko havamo inyuma bagurisha, noneho birabaturikana. Ibyo byose leta ikaba yaragiye bigiramo uruhare nk'uko Lawrence Kanyuka yabigaragaje. Lawrence Kanyuka avuga yuko leta yahisemo intambara, aho yagahisemo guhuza abaturage ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Kanyuka yagarutse no ku kindi kintu gikomeye, aho bashinjwe yuko umutwe wa AFCM 23 uri muri Ituri ko uri gufatikanya na CRP ndetse na za Kodeko, yabyihakanya bitero twatse. Aravuga ati muramenye ntabwo twifatikanya n'iyo mitwe, ukudashobora ku butegetsi bwa Kinshasa turabyamaganye, bere kudushinja ibyo tudakora. Aha rero birangiye asaba abaturage yuko bakwiye kunga ubumwe noneho bakarwanya imiyoborere mibi, igitugu ndetse n'ikindi icyo ari cyo cyose kirwanya ubushake bw'abaturage ndetse no kudahana bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. N'itangazo rero Lawrence Kanyuka yasoye agaragaza ukuntu iminsi 10 bihaye irangiye ubutegetsi bwa Kinshasa butarekuye ifungwa zabo. Twabibutsa yuko AFCM 23 niburire imeze kurekura nk'ifungwa zigera mu 7,000 za Kinshasa, ariko Kinshasa nta muntu n'umwe wabo bari barekura nk'uko twagiye tubitangaza mu bihe bitandukanye. Tugaruke rero mu Kinshasa uwitwa Crispine Mbindure aravuga yuko nta wundi muntu ukwiye kwiyamamaza kuyobora kino gihugu, ko Tshisekedi agomba kugumaho kuko ngo afite inshingano zo kurangiza intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kibazo uti iyi ntambara azayishobora? Ese ni uburyo bw'amayeri barimo bahimbaho kugira ngo bahindure itegeko nshinga, ariko intambara yaramunaniye birazwi. Kadusoreze mu gihugu cy'u Burundi ahavugwa amakuru atandukanye. Haravugwa amakuru yerekeranye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye kwimura intwaro azikura mu mujyi wa Bujumbura azijyana Gitega, kubera ubwo bafite bw'uko n'ubundi zishobora gushya cyangwa bamwe mu basirikare batamushyikiye bakaba bazifashisha mu kumuhirika nyuma yuko yemejwe umukandida perezida wa CNDD-FDD mu mwaka 2027. Ikindi twabonye nuko ingabo z'ababirigi zongeye guha nanone igisirikare cy'u Burundi izindi ntwaro nyinshi zazanwe n'indege y'igisirikare cy'ububirigi. Ni nyuma yuko Maxime Prévost ahakanye umugambi wo guha intwaro igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bazatere igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye. Ikindi cyagaragaye ku mugoroba nuko ingabo z'u Burundi nyinshi zavuye mu ntara ya Gitega zijyanwa ku mupaka n'u Rwanda mu gice cya Kirundo. Ikindi kivuga nuko mu ntara ya Kibitoki imbonerakure mu gace ka Bukinanyana n'agace ka Bugeri hazanywe imbonerakure nyinshi, abazarendo ndetse n'abo muri FDLR, aho muri Bukinanyana hajyanywe wazarendo 700 n'imbonerakure, aho mu gace ka Rugeri hajyanywe
bazarendo FDL n'imbonerakure bagera mu 1800 bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakomeze n'ubundi bajye mu kibira gukorana imyitozo na P5